dakle da počnem. Ćao, dobrodošli u novi video. Danas za vas imam potrošene proizvode i snimam ih sada samo iz razloga da se ne nakupi previše proizvoda kao u prošlosti. Nisam snimala ovaj tip videa neka 2 mjeseca, tako da imam onako solidan broj proizvoda. Ćemo od proizvoda za kosu i prvo jeste farba od L'Oreala, ovo je Excellence Cream, čini mi se. Što se tiče ove farbe, nekoliko vas me je pitalo sa kojom farbom sam se farbala. Ja sam vam napisala, ali evo i da vam je pokažem. Ukoliko me ne pratite na Instagramu, onda niste ispratili čitav taj događaj. S obzirom da sam se ja prvi put odvažila da se ofarbam sama, a i posebno mi je to bilo rizično zato što sam ja imala izuzetno svetlu podlogu, različite pramenove i različite boje pramenova. I malo sam se plašila u smislu da li će ova farba sve to da prekrije i da li ću možda biti zelena ili ne znam nija kakva nakon farbanja. Međutim, ovom farbom sam stvarno prezadovoljna. Ofarbala mi je kosu onako u tonu i iz prve. Nisam imala neke drastične prelaze. Naravno, svetlija je na mestima gde su mi bili izuzetno svetli pramenovi. Ali meni je to sasvim ok. Posebno što mi se dopalo kod ove farbe jeste da nema onaj crvenkasti odsjej koji uglavnom svi mi imamo, odnosno sve devojke. Što se tiče dakle toga, ja sam uglavnom taj crvenkasti odsjej, odnosno pigment imala sa svim farbama kada sam se farbala u kućnim uslovima i ovo je stvarno prva farba koja mi nije doprinula tome, odnosno nakon farbanja nisam bila takva, čak i na suncu kada se uglavnom taj odsjej vidi, sa ovim to nemam. Tako da sam stvarno prezadovoljna ovom farbom. Njena cena je oko 600 dinara, ja sam je platila na sniženju za 400 i neki dinar. Jedna farba je bila dovoljna za čitavu moju dužinu. Sljedeći proizvod je nešto što vam je verovatno dobro poznato, to je Ozijeva maska 3 minutna, odnosno rekonstruktor koji treba da vam oporavi kosu. Što se tiče ove maske, ona je svakako nešto što će učiniti da vaša kosa bude mekša, sjajnija i donekle taj subjektivni osjećaj svakako postoji da ovaj proizvod radi nešto na vašoj kosi. Međutim, ovaj proizvod ima silikone, ima parabene, što je manje bitna činjenica u ovakvim proizvodima. Što se tiče silikona, ja ih svakako ne volim u proizvodima koji su isključivo za negu, jer je to nešto što koristim na duže staze i nešto što stvarno treba da doprinese kvalitetu moje kose. A silikoni to svakako neće učiniti, pogotovo ako su u većem delu u proizvodu. Što se tiče toga, dakle neće vam instant biti lošija kosa, odnosno neće lošije izgledati ili biti nezdravija, ali svakako na duže staze to ne radi ništa i onda možete da dođete do trenutka kada vaša kosa odjednom postaje suva ili oštećena i svakako takvi proizvodi mogu da doprinesu takvom stanju. Što se tiče maske, kao što rekoh, nije loša u tom smislu, ali za moj ukus nije nešto što je neophodno i nije nešto što morate imati, a svakako cena nije nešto što je prenisko, tako da svakako za ovaj proizvod mislim da ga možete zaobići zato što imate, ne znam, regeneratore koji su troduplo skuplje, koji će vam dati izuzetnu hidrataciju i stvarno negu na duže staze. Sljedeće jeste Pantene Pro V, ovo je kao mus za kosu, odnosno balzam u obliku musa pene. Ovo mi se nije posebno dopalo i što se tiče njegovog efekta, a i što se tiče njegovih sastojaka. I nisam ga koristila u početku, mislim da sam ga koristila intenzivnije, kasnije sam ga tako zapostavila i prošao mu je rok. Ima još malo proizvoda, naravno ne može da se istisne pošto je skroz, kako se kaže, tvrdo unutra. Svakako mislim da nije neophodan proizvod i mislim da nije proizvod koji će učiniti čuda na vašoj kosi. Kao stilizator možda, ali u ulozi nege kao što je i predviđen ovaj proizvod svakako možete zaobići. I ne znam da li ga ima u ovom obliku. Videla sam da su sada izbacili kao novu verziju ovog proizvoda, tako da mislim da ovaj ovakav koji ja imam nije više u prodaji. Ovo je Revlon balzam u spreju, bla bla bla, sa mirisom jabuke, koji ima katastrofa sastojke i ja sam ovo kupila davno, kada mislim da mi sastav proizvoda i nije bio bitan. Što se tiče ovog proizvoda, svakako jeste dobar u smislu za raščešljavanje kose i to je to što je i namena ovakvih proizvoda, ali s obzirom da je ovaj proizvod za decu i da na njemu piše da nema silne sastojke koji kao jesu loši, u tom smislu ne volim takve proizvode koji
imaju tu marketinšku crtu, odnosno navlače kupce upravo svim ovim što piše ovde, a s obzirom da ovaj proizvod košta oko 800-900 dinara, svakako nikako nisam za preporuku, odnosno ja više neću kupovati ovaj proizvod. I posljednji proizvod za kosu jeste Johnson's šampon. Ovo je, mislim, od kamilice bio. Ili ne, nebitno. Ovaj u žutoj verziji. Što se tiče ovog šampona, znate priču, pričala sam vam u nekom haul videu da sam ga kupila onako iz nužde, odnosno bila sam na putovanju i nisam imala, nestao mi je šampon i nisam mogla da nađem ništa približno i blago onom što meni prija, odnosno neki šampon sa blažim oblikom sulfata. A što se tiče ovog, on ima sulfate na 4. mestu, ali za veliko čudo ovaj šampon mi je prijao, odnosno nije mi izazvao nikakve iritacije, čak i smirio one prethodne iritacije koje je izazvao neki šampon koji sam ja bez veze koristila kada sam otišla na to putovanje. Tako da svakako preporučujem ovaj šampon, iako imate osetljivo tema i ako nemate, iako ne vodite preterano računa o tome. Njegova cena je, mislim, oko 300 i neki dinar, ali svakako Johnson's ili Johnson, ne znam. Brand možete često naći na sniženju, tako da svakako preporuke za ovaj šampon i sigurno ću ga opet nekad kupiti. Krećemo na kategoriju za lice i prva dva proizvoda jesu od La Roche brenda i oba proizvoda jesu moji ogromni favoriti. Prvi proizvod jeste Effaclar H krema za pranje lica. Pričala sam već o njoj i kao i u prošlom videu ovakvog tipa. Stavljat ću vam linkove za svaki proizvod o kom sam već pričala u nekom prethodnom videu, jednostavno da ne bih dužila ovdje i da čujete više utisak o samom proizvodu i da ga vidite nekako bliže i na delu, jer sada su svi proizvodi potrošeni, jednostavno nema smisla da vam pokazujem bočice, odnosno nemam šta da vam pokažem, odnosno nema proizvoda više, logično. Nebitno, ovom kremom sam prezadovoljna, ona ima sulfate negde na ne znam kome mestu, ali svakako nisu nešto što odnosno proizvod nije nešto što je agresivno. Ovo sam uzela na preporuku moje kozmetičarke i stvarno jeste nešto što mi je prijalo. Onako je blago, s obzirom da je u obliku kreme i pena se stvara nakon masiranja u lice ovog proizvoda, ali što se tiče njegovog efekta, nije agresivno, neće vam isušiti lice, a opet sa druge strane dovoljno jako da vam očisti i pore i lice, šta god, tako da ga preporučujem osobama koji imaju negde masnu, mešovitu kožu. Ne znam kakav bi bio za ostale tipove kože, ali eto, možete da probate, svakako jeste dobar proizvod i sigurno ću opet nekad kupiti. Sljedeće je nešto što preporučujem kakvu god kožu da imate, odnosno mislim da je ovo neophodno svim tipovima kože, odnosno devojkama sa svim tipovima kože. Ovo je La Roche Posay termalna voda sa kojom sam ja oduševljena, umiri lice i nakon nekih iritacija ili iako ih nemate, stvarno je nekako proizvod koji osvežava i koji je dodatak u hidrataciji, dodatak u nezi koji mislim da stvarno jeste korak koji ne trebate preskakati. Svakako termalne vode imaju određen sastav koji ne može da zameni neki drugi tonik ili neka druga prskalica ili aktivni kiseonik. Mislim da sam o tome već pričala, ako nisam, eto sad. Svakako oduševljena sam ovim proizvodom. Njegova cena je 700 i neki dinar u Srbotrade apoteci. Ako kupujete ovakvu vrstu kozmetike, preporučujem vam tu apoteku i o tome sam, mislim, pričala već nekoliko puta. Sljedeći proizvod je također moj ogroman favorit, to je Balea micelarna voda. Ovo je za mešovitu kožu. Ovim proizvodom sam oduševljena. Kada uporedim sastav, cenu, njen efekat, mislim da ovaj proizvod morate da probate. S obzirom, kao što rekoh, na njen sastav koji je izuzetno blag, miris koji je nepostojeći, ovo je proizvod koji vam neće nimalo iritirati lice, a opet sa druge strane odlično skine šminku i stvarno ovim sam prezadovoljna, s obzirom da je cena oko 300-400 dinara, ja je naravno kupujem na sniženju kada je za 200 i možete je kupiti za 200 i neki dinar, što je stvarno povoljno, s obzirom da ima 400 ml. Sljedeći proizvod je također nešto što je bilo u mojim posljednjim favoritima, čini mi se. To su Balea Beauty Effects jastučići za predeo oko očiju. Ja sam stvarno prezadovoljna ovim proizvodom. Ako imate probleme sa nadutim delom, odnosno pre svega nadutim podočnjacima zato što se nanosi ispod oka, preporučujem vam da probate ovo. Ne znam, ja sam stvarno bila oduševljena efektom, možda sam bila previše subjektivna, mada sumnjam. Svakako ću kupiti opet da probam, ali eto, ovo je nešto što mi se baš dopalo i onako prijalo mi je
i u trenucima dok sam ga nosila, a i nekako sam efekat nakon što ovo skinem. Sljedeće dva proizvoda jesu nešto što mi se dopalo i što mi se nije dopalo. Prvi proizvod jeste Aura Beauty Blender. Ako me pratite negdje od početka, znate da je ovo bilo u favoritima godine. I ovo jeste proizvod koji mi se stvarno sviđa i koji sam iznova i iznova kupovala. Sada sam napravila pauzu jer mi je malo dosadio, pa sam kupila ovaj Ebelin Beauty Blender koji je u ovoj novoj verziji, odnosno u ovoj mint boji. A što se tiče ovog, ja sam se nadala da će mi se dopasti kao Aurin, s obzirom da je njegova cena 300 dinara, Aurinog 600. Međutim, ovaj proizvod mi se ne dopada pre svega jer je mnogo žilaviji od ovog Aurinog kada se nakvasi. Ovako su identični kada su suvi. Što se tiče drugog razloga jeste zato što upija previše proizvoda, odnosno skine mi stvarno mnogo pudera i mnogo korektora. Nekako imam osjećaj kao da ništa nisam nanela kada stavljam ovim. Meni se u početku dopao zato što sam koristila neke jače pudere i u tom smislu će vam se možda dopasti. Ako koristite izuzetno teške pudere na dnevnom nivou ili kako god, onda će ovaj proizvod biti možda dobar za vas. Ali svakako ja kod ovog proizvoda očekujem da upije taj višak proizvoda, ali da ne skine, odnosno da mi ne razvlači proizvod po licu, tako da ovo jeste nešto što mi se nije baš dopalo. Sljedeći proizvod jeste NYX Butter Gloss, moje u nijansi Creme Brulee. Ovo je proizvod koji imam stvarno dugo, ima ga još unutra i ovo je stvarno mnogo lep sjaj koji se skoro uopšte ne lepi. Međutim, stvarno je promenio miris, onako čini mi se da se ušećerio. I sigurno ću kupiti opet nekad, možda ne u ovoj nijansi, ali svakako neke druge od NYX-a. S obzirom da je jača cena, mislim da eto za ovaj efekat možete naći neke jeftinije proizvode, odnosno jeftinije sjajeve, ali svakako dobra stvar kod ovog proizvoda jeste što se ne lepi. I to je to. Svakako vodite računa o rokovima, odnosno o roku trajanja šminke, bez obzira što čujem također komentare da je to nešto što se nanosi na usne i da nije bitno. Svakako jeste bitno i nije bitno gde nanosite. Ako ćemo već kod toga da se nešto nanosi na usne, pola toga pojedete i ne znam šta da vam kažem dalje, ali svakako vodite računa o roku trajanja. Sljedeći proizvod jeste ricinusovo ulje kojim je također prošao rok trajanja. Ja sam ga koristila, čini mi se isključivo za trepavice, možda sam ga stavila par puta na teme kao dodatnu stimulaciju za rast kose. Što se tiče ovog proizvoda, ja sam ga dugo stavljala na trepavice i stvarno sam bila uporna u tome. I ja mislim da mi je stvarno ovo doprinelo da moje trepavice budu gušće i duže. Sada ne znam koliko je to subjektivan osjećaj, ali se sjećam komentara mog dečka jednom da mi je rekao da su mi trepavice stvarno porasle, tako da se ja uzdam u to, s obzirom da znate koliko muškarci obraćaju pažnju na te detalje. Tako da ja mogu da vam kažem da su moji utisci pozitivni i da ovo jeste stvarno nešto što radi. Samo svakako trebate biti uporni, nećete vidjeti efekat nakon mjesec dana. Sljedeći proizvod jeste Veleda Iris, odnosno fluid, čini mi se jeste. Dnevno-noćni fluid za lice od Irisa, za mešovitu kožu. Ovo je proizvod koji sam već nekoliko puta imala. Koristim ga uglavnom u tom nekom prelaznom periodu i mislim da je za mešovitu kožu i masnu odličan u takvom nekom periodu. Što se tiče suve kože, mislim da je ovo odličan proizvod čak i za leto, s obzirom da oni imaju jobino ulje u sastavu koje je odlično za suvu kožu i pre svega za hidrataciju. Mislim da svakako jeste proizvod koji može da prođe kod sve tipove kože. Svakako sam prezadovoljna proizvodom, ne zamasti mi lice, ne zapuši pore, odlično i za dnevnu i za noćnu varijantu kao što i sam kaže. Ne znam da li ima smisla da vam pokazujem ovo, ali da li ima smisla da vam pokazujem ovaj potrošeni proizvod, s obzirom da trebalo mi ovo za praksu, odnosno da pravim za decu neki vid igre, ne znam, pa sam isekla ovo, ali svakako možete da ih prepoznate po ovom rozom pakovanju, a pokazujem vam ih iz razloga što u ovom pakovanju imate 150 maramica, u ovom imate na primjer 30, a cena je negde približna i ove su mi, čini mi se, najisplatljivije do sada koje sam koristila, umjesto peškira, kao što rekoh malo pre. Sljedeći proizvod jeste gel za tuširanje od brenda Bottega Verde, Argan del Maroko. Ovo je gel za tuširanje u kom sam stvarno uživala, ali je svakako nešto za hladnije dane, odnosno i njegov miris, a negde i struktura podsjećaju na tu prazničnu atmosferu i za neko hladnije doba je svakako. Ima bogat miris i što se tiče njegove
strukture, onako gušći gel za tuširanje i svakako će vam duže trajati. I eto, probajte ga u tim nekim danima, ja ću ga svakako opet nekad kupiti. Sljedeći proizvod jeste pena za tuširanje sa mirisom krofni, odnosno Tasty Donut, od ove neke youtuberke koje nije ni bitno u ovom trenutku. U svakom slučaju, proizvod kao proizvod mi se dopao, ima onako slatkast miris i svakako sam više pričala o ovom proizvodu u prethodnom videu o favoritima, kao i o ovom. Najkraći moji utisci jesu da daje ok hidrataciju, ima super miris i što se tiče Afrodite, ona svakako jeste brand koji ima eto pažljivije sastojke što se tiče proizvoda za telo. Svakako zavisi od proizvoda do proizvoda. Ova ima stvarno odličan miris, jagoda, vanila, ne znam nija šta. Svakako, kao što sam rekla u tom prethodnom videu, ako volite miris jagode, ovo morate probati. Balea krema za ruke sa mirisom breskve i papaje. Ovo je krema koja je ok za svakodnevnu hidrataciju ruku. Svakako nije nešto što će vam oporaviti, ne znam kako ruke, odnosno dati ne znam nijakakvu hidrataciju, ali svakako proizvod kao proizvod jeste ok. Super je onako za tašnu, ima slatko pakovanje. Miris je onako osvežavajući, letnji i voćni, tako da eto, ako vam treba tako nešto, svakako pogledajte ove kremice. I sljedeća krema jeste od Lasha, Love and Light, i ovo je jedna od najboljih krema koju sam ja probala. Ima onako citrusni miris, odlične sastojke, dakle bogata je stvarno sa ne znam nijakoliko ulja. Svakako ovo je nešto što eto, će vam dati neku intenzivniju hidrataciju i u hladnijim danima. Skidač za nokte, bez acetona, ne suši, ne beli nokte, bla bla bla. Ja sam stvarno prezadovoljna ovim acetonom, odnosno ovim skidačem. Iznova i iznova ga kupujem i stvarno je nešto što mi za tu cenu neprikosnoveno, odnosno košta 150 dinara čini mi se. Ne mrljavi lak, brzo skida, ne isušuje mi zanoktice, ne beli nokte kao što kaže. Ovo je od brenda Fitogal i svakako sam prezadovoljna ovim proizvodom. Ako niste do sada koristile, obavezno probajte. Ne znam kako se čita ovaj brend IBD, u svakom slučaju mislim da vidite odatle. Možete ga kupiti u Aleksandar Kozmetiksu. Ovo je top coat koji mi se najviše dopao od svih koji sam koristila, pored onog Sesh Vit naravno. Odličan je, a košta duplo manje od Sesh Vit. Mislim da je njegova cena oko 260 dinara. Stvarno sam prezadovoljna ovim. Nekako mislim da mi je najduže trajao, u smislu nije se prebrzo osušio. Negde dovde ima proizvoda. Mislim da je isplatljiv s obzirom na efekat koji daje, onako da će vam sjajnu gelastu teksturu na noktu, odnosno na laku, kada ga nanesete preko laka, logično. Ja svakako ne mažem lakove bez ovakvih proizvoda, jer mislim da je nešto što prvo mnogo lepše estetski izgleda, a svakako i što se tiče praktičnosti, odnosno trajanja samog laka. Sljedeće jesu Bekutan maramice koje nemaju svoju kategoriju zato što ih ja ne koristim ni za lice, a ni za telo. Posebno molim vas, nemojte da koristite ovo za lice, za svakodnevnu upotrebu. Ja razumem ako iz nekog razloga nekada morate da skinete šminku ovakvim proizvodima, ali svakako izbegavajte to i posebno izbegavajte da vam to bude jedino sredstvo za skidanje šminke. Ako vam nije jasno zbog čega, svakako pogledajte sastav bilo kojih maramica koje kupujete i koristite. Ja ovo koristim za ruke i za razne stvari kada skidam šminku sa ruku, odnosno ovo uglavnom koristim, odnosno nosim u torbi, zato što mi eto često treba za ruke ili za ne znam nija šta. Svakako ovo je nešto što mislim da svaka devojka ima u torbi. Što se tiče ovih, volim ih zato što volim miris Bekutana uopšteno, i svakako jesu nešto što je blaže i za ruke, a i što se tiče sastava mislim da su uglavnom iste kao i sve druge vlažne maramice, tako da eto, ništa posebno, ali mi se sviđaju zato što su male i onako ne zauzimaju previše prostora u torbi. Odužila sam ja priču zbog jednih maramica. Ovo je sasvim bez veze proizvod koji sam stavila slučajno među svim ovim potrošenim proizvodima i razmišljala sam da li uopšte treba da pričam o ovome, ali ajde. Ovo su štapići za uši kotoneve, ako se tako čita. U svakom slučaju ja uvek koristim ove, s obzirom da su dosta jeftini, a i rade ono što treba da rade, odnosno nisu ni previše debeli, ni previše tanki. Svakako mislim da su odlični za namenu za koju jesu. Sljedeće jeste, ako nisam rekla, prešli smo u kategoriju bez veze proizvoda. Sljedeće jeste RV osveživač za prostor. Ovo je miris koji sam ja
obožavala. Ovo je vanila, ja ne znam kako se tačno zove, ali naći ću. Piše pecivo sa vanilom. Odličan miris i prelep miris za hladnije dane, za negde praznično i novogodišnje vreme. Ja danas pričam o tome, izgleda. U svakom slučaju odlično. Ako vam ne smeta takav miris u ovom periodu, svakako možete da probate, ali mislim da je to malo teži i jači za ovogodišnje doba. I posljednji proizvod jeste Kosili omekšivač za veš. Ovo je omekšivač koji iz boce dosta miriše, ali moram da priznam da se na vešu ne zadržava mnogo. Onako svakako jeste blag miris, ali nije nešto što je intenzivno i mislim da ne može da se očekuje od ovakvog jednog proizvoda, odnosno od ovakvog brenda. Svakako mislim da je dobar proizvod, dobro omekša veš i opet da taj neki blagi i osvežavajući miris bebeći naravno. I naravno znate verovatno kako Kosili miriše. Svakako mislim da je to lepo isprobati, ali nisam sigurna da ću kupiti opet. Ovo je od 1 litra, mislim da je cena oko 300-400 dinara i za tu cenu mislim da možete naći bolje, ali ako volite miris Kosilija, svakako probajte. Toliko od mene, opet nisam sigurna u sebe u smislu šta sam sve pričala i koliko sam se izlupetala i jedna od vas mi je pisala to odnosno Monika, da joj se čini da često ne mogu da nađem određenu reč za ono što želim da kažem, odnosno za ono što želim da opišem. I to jeste istina, kao što možete da primetite, zato što ja toliko toga želim da kažem, a s obzirom kada ubacite i u snimanje videa sve stvari koje imate u životu, odnosno obaveze, pa žurite da nešto snimite, onda se trudite da vam mozak radi 200 na sat, a jednostavno kada želite nekom da prenesete vaš utisak najkraće što možete, onda to bude problem. Ali svakako, radit ću na tome. Potrudit ću se da budem što kraća, što konciznija i jasna. Svakako, nadam se da ste uživali u proizvodu. Pišite utiske ako ste probale neke od ovih koje sam vam danas pokazala. I toliko od mene, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!